106.3 FM. Yamfa de obon krata no naposo embrel. Ahwasida no top choco. It's chocolatey. Amen scientific herbal. And I feel telecell connecting energies. I feel so sending so king kaimio the broke was day and the question de bia no num kopim nonsia obidum bie edukumi etrase na esua de ewo nkrata hodo a king kan no emu. Enuma kwa na Roma de na poso ye de See it na umwie na ye de brew. See matching. Mejo so. Let us say. Me Adom ho ye pa. Oh, Miss be ho ye. Na ye kwa weekend na ya ba. Yeah. Some see weekend dear. Ebi mo nyan pa, ebi mo nyan. Na de yesen se adwuma bi a wo se bambofo ye. See unsa ya na ye kan IGP Yura George Akufo Dampare doctor. I say yes no omani musu kakra. See yes IGP say omani musu kakra. Unsa entamo asa ehase ye to abani we na ehase no ene ye tese ya chi nipa we ya chi numbers say at a point kra numbers ne kwabro be 100 at date no post for ma yen update bia omo ne yen eni enkomo bia e ma yen hunu say e bia asema aba nipa ya chi omo no ha na asem na kodru ye dwema kogina court ya remand o manase ye jawom yen tehwe sije shed the number of ye friend saying attacks are ekoso. Now what you try ya Blakuma North to date you anticipate for say achi nipa ba kwa na say achi nipa mienu hwede yesu asante man tebe yo boase and see ye kase nipa 9 enkrofo janumo enkrofo ma hwe memma katachi de da from CJ memma katachi de da from a te say ekeja o wo show video ba kwa ye mia wo bibu se ya na ye mia wo bibu na ye mia wo bibu ni nyina amfa adie na ye pese ye hu na ubisema chese unhunu tumia ewo binum se unim se asase ya ye koso ye adwuma ekuo yi asase ya se mosre kwan yo se mo ansre kwan yo mubowura asase nim na mo kono so na minnim adwene kura wo mutirim nti na maboa mo ho kitatuo locally manufactured tuo yi bi chese tuo na ye wo ha ya no local ones yi bi na chese munim se baby a mo kono anya mudie mo trespass you see na ekoba ne sa na tututu afiase pipe asoja fo so atu ekura mo no anya tuketwa ene nipa nkono enu enti na mutum hugu montre so na nyame nchan de se asem no ansi working day abna kebe hadin esi juada blada ukwada ya wada fiada mu bia ya working day na kasa adwumafo ye wo hoyi omo koba na mo komu nkanye papa ana kasne na nam krom adwumafo no adwuma no kasne na nam krom nkanya sem papa yenya hwe se je media me se Saudi abufu Saudi abufu to na mo ahade akwakosie ya buafu ye beji adan be Facebook amachi me hwe mema wo mo samfam mema be ye num nsia ya wo mo samfam se wo mani mas maska se wo mani debi enye de wo se so na bibi krompo ne CJ ho ne concession legally no eye anwogoda sentina eye so adwuma eti se bibi krompo wo hono na ewo se bia o mammo asase ne bia megide se ye wo kwan pa wo se ye oman ni nyina fa so a ye betumi adwe asase ne ho aka se oboaseman efa se nye bia ne etete ye a na ekoso adan ne potem wo ma ekwa wi akire ye electric magdan fo yi eyi bi ma se kromofo no ebetumi ye adwuma no ewo efa se didi wo hono ma ye nkire de yi eti se bibi wo hono ma wo se mpanyifo ye na ye benya ba bia ma mabu a wo mo so potem so omonya because ye kan yes illegal miners om ye galamsefo set sa so ye small scale for set say ye kodu pempe so se dipa mako enkro na nhwe wo bonkwa debi abufo ba ye nya botere wo enra me kenkan krata efi omampani aso ye call for investigation omampani John Dramani Mahama emmetre Ghana fo nyina enkenkane ndc amayoko no mumma se ohye wo bi bosa me ba mabie mu ama mu free se mde am pe bia mo nkoye no nwura mu ho ana se galamsey site o meka ne nkire eyentie because man hwehwe videos ni ade bi circulate a ase
I say John Mahama ni obi kwa pam se minya bape e wo se baby amokwaje fa baby amokwaje mi wa no se eye omampani Mahama na wote so at the time me de me recall se mete bibisa bia ekoso da mante dia me recall unless say bia achitafo ne omuso anomuso de omu ho agibu bi eye campaign no e bi ko make such a statement to obi because it happens. See, but said the leader no make such a statement, but one more money na more a campaign to me more bisa assurance. Ne say, ya ba say na beba. Yenya botesa so ye dan ya once awokwa wukita mabakita sekan wo she Ghana Armed Forces for release omo de ba ya wo se wokwa ba bia soja ni wo na wo ye wadwe se wo betumi ede sa akonde no akofesi soja ni a se to de ede se wo so protecting the life asije obe protect it obe protect it enti we na ye pe eni we na ye pa na se nipa mema de da ho amanfo papa no amanfo nuano mo mema obana wodi na jechire amanfo ma akodu sa adwuma ye nche na woda hoi anya hweyi na nka wo bekwaba anya kakra de betu fie wo ayade a e wo se ye condemn na se ye meba na meka IGP enti IGP so oye den IGP wo ye den enipa nine na wo enra CJ yenimu de wo yenimu eba enti se yense gina ye mfa ye na yense fuma amde nei na obi ehunu se untumi nkwabo sa abra no sori nkontena wo fie keke unni na ma behunu obi ka IGP sro se ja obi se obi abo na dwuma ho ban CJ se sanetia IGP eye de omani hwamo esanse se ye kase ye nti di fufuro bia ye de CJ baba se dan ya IGP na ye bebo ni din IGP na ye bebo ni din sanse asat now ye ni ma IGP bia ka aye ye dampare ho rehosem adenti da wose ye witness ne ma we rehosem conscience na wo de ko ye sade na nti wo so ko enti no me bisa se no anadwo no omo mo akomaden afa chese o ne hama se wo kopania wo bedie masore anadwo no dudu baako ahamade ache se wo kopedia wo bedie wafa chese o ne hama e de mask ahye wanim se wo kopedia wo bedie obi asase so awa wonim sa na mo a wutu so yesi be bi omko e frɛ kodo no e one of the gates ya omuduru ho asoja fo wo so mitie mema ne ba kom se so omo ya we se omo so ti no mo bo omo ho no eni akodi omo ya we pa se security and I said military protection e wo ho no mo e no mo bo omo ho no media de me ya eni akra ya hwere na ye me ya CJ but the act no pa the act e course so wonim se ba bia me koi e no go area minim se nya media minim se no aban ni obi akwapa mo de sa hoda ma obi a wo mo no adwuma na wo mo eye no na mo emra kwan so a emra ebo mu chidom wo se me de ahoden media ni bra ne e kom nti no me ko gin by force da be bedru sampempe so yi da ben CJ release ana wo ka ho asebe wotie nsema na yewra kwatiofo so eka ese wotie wadwuma mu yi na obi aba beto ahye so asanya wo na wo ho ye den CJ nya wo na wo ho ye den na nipa na ho odin bro so a enka wo ku ana wo di udem abaji babia wote ne de aboso ena wo hutumi ye na wo overpower ye enkrata ne kire se anwo good asante make sure so omo ma hwe omo nkwane nyina no ehun sese ye ehun sie ni ade no ombefa sa aka no omo so ma prepare ni nyina no anwo good asante make sure so omo be hwe omo hospital bills eni ade na CJ we no no pain kan nya security expert man because we ye bambo nsemu e ma ne boy nchemu a na enuma bi twetwe so kakra we metime ba bie enyema bi twetwa so kakra metime ba bi me beto so na beto aseme so na me so mariate wo de atuo ni ade aba o na me de no kobro wo de no so no me mom na me kwa kofa honka me na se me hospital menim say secret mun ye fa bi self defense so what you say that is exactly what Ghana Armed Forces refer to almost statement in exactly they acted in self defense it said na me person me tie say bambo mu no mo woni de no say me defend me ho in a situation me life is a stake me wia nipa na me defend me ho tia no e wo se nipa no me asan yi be bottom sika san de kwhye no ana na ne ho ya din bie ma na wo san sori bie ma na iti bambo for omom mu nim de no emwa ye na ye ntiase na enclear sa de ne san se wo hwe mu a bebre no ase sa release na ba ye no
entiase ni mu ma wo musa na omomo ayen but here dey adese minim so mampani mahama aka sasem we pensije ese NDC ene when kra no me pese the politics beko but wa condemn attacks a ekoso ba bia wa condemn yenim se kom wom I tell what baby I would the was why you go do now so be kwakotu no na obi se magia boso me ma wo mu bi me ma wo metu bi yenim se de kom ne ba but to me now one right now wo no and say wo this right na ye adwuma mane konya sunsu asobone wo bi so CJ nipa nkron na ya hwere wo ahwere wo nkwa abra ma minchia Ghana Journalists Association yen penning pa Albert Kwabena Dwumfo yo minchia no anapay na yen hwese abna moving forward ese niema bi wo ha nipa bi a wo fra wo hu nsem trefo suban bi a wo da na die in the line of their duties ese timi hwe ni ye okay se wunya kwanya betena radio so wunya kwanya betena TV so a abna enkyere se wiase nyansa nyina Debi se wunya kwanya my the camera si so anaya do betena console echi a enkyere se wiase nyansa nyina wonkwa utrimu na wo na wakọ to the extent say you incite amen sanka meti hey me say mon sori monko buom monko je ayo dia we have National Media Commission. They are silent. We have Ghana Independent They are silent as we speak. They are silent. We have the Ghana Journalists Association. They are silent. Who are all quiet over certain reckless statements. Ebinu majina womu platform so making. Yeah, nani pa nkuna fo mahwe womu kwen. Okay. Yes, ya kasa bia. Ya kasa about media freedom. Yes, yeah. Na wo media freedom na wo pe no adenti na wo dia wo pe freedom na dia ye wadwuma na obi dia opese ye kwoto se so na se ye kwotete na ye koku no sensem training na memenda na jo ye kun no a nka by now enke by enra na pa enke be hunu kata African Ghana Journalists Association they are silent enke be hunu kata everyone ho condemning and yet some video have been making rounds everybody is quiet ye wa ha ye hwe Obi nkoka biribi na yenhwe ne Ghana Journalists Association from beye. We are all members, but at times we need to speak up. I am very unfortunate. Na ye hwese empanifo bekasa na de ekoso no se arrest bi kra wo hono ma e wose ye ebia emoya sisisi e be den sanso hwe krompa akwakwachi obi no na sanso generate another problem. Enti ye said wo frɛ ye no eba ne media no ampanyifo mo na ehwe regulate mo na ehwe man the affairs of Ghana journalists no they can't be silent at this time. How? They cannot be silent at this time, especially a situation yehunu videos are circulating no. They cannot be silent at this time. Yenya responsible. Yenya responsible because peace now man kita no dey also oboase na esi woten kran ha o. Oji say oboase na esi woten kran ha it you are not affected but ya hweye san say yeso koto abo ne buto yonko so a yo en kase sorry the so kase sorry yeso say bia wo finipa no so a wo de ba so sije mayenko yanim Daily Graphic Mede wo kwa Daily Graphic mu na ya hyase e wo ne fa etoso edu miensa wonim se afi 2025 ayesi mu yi enra ene na eye akwasida ya edikan na ne saso nti de adwabo kese pa ena ekoso e wo manhia ahemfie ya otekokoso otumfo osetutu wono a tina na dwam na ahemfa hodo ne mampo hene ne ahemfa ba hemafo a wo mo asante mantem ne miamia nyina ebesie mu na efe amamra ne amane dedi ewo ho yie pa na emu no na eye asante bampo hene ye ono na gire wotumfo anamu ekasa ye no yewra wo sebo so to sumienu wode ato mampani mahama nim se bose bia wase Ghana fo no won hwe so de beye dwuma na omampani mahama so aka che Ghana fo ese esese nyina wie wase ne dwuma di ase no ade bia wo so de ba na edi mpunto be bra santeman mpunto bia santeman ehia no wo beye ede ama omo titu sikasem toto
atuye no ama asanteman so akɔnanim ɛno ɛyɛ da daily graphic ne feto so dumiensa na mamemra anim ha yansom ɔmampani mahama ensan so ne nsɛm ha ya wapaw abadwako mpanyefo makomako enwɔtwe ɛna wɔsa abadwako ne masige wɔn adwuma no ɛne sɛ ɔman no amamra no wɔn ɛba bɛhyɛ baabia etosin baabia wɔse sakraye ba baabia emre bia atwam a yɛba ade dɛyɛ democracy abɛyɛ adwuma na bɛgya mamra ayɛ adwuma sabra na yɛ free soja ban mu ɛba no na wɔse yɛde nneɛma no bi hyehyɛ mu a ɛbɛma deɛ no wɔno wɔ hɔ no ma yɛ soja ban no ehu ɛmmɔ no na ɛnkɔba sɛ ɛnya ba democracy ni mu a nneɛma bɛkyekyere ma ahwɛ krompo a kyɛ sɛ deɛ wɔmpɛ no ɛna wɔbɛhunu ne saa so nti yɛde ebi hyehyɛ mu a na efeva mampani a ofiri so no no yɛ from soja ban to democracy o CJ enti emfie bɛbro aduonu ni a yɛ practice democracy ɛwɔ man Ghana mu na sɛ egusoa ɛde saa emra yɛ hyehyɛ yɛ ebra na ye free soja aban abaka mamika bi na eye adwuma ne ya na tese da bi eto si kwan bebre so etire sa so no mampani apa wa bedwako so mo mehye na wo mo emo na enema ne bi e wo mu a atwemu a enne ye de adwuma enye yi ana se emmoa dodo no aye die no wo mo emmeye sa ensakraye no na sa abedwako yi empenyefo a o mampani abo mu die no chairman Professor H. Kwasi Prempe, wano ena oye chairman Emma Abedwako no ya se wo hwemu pad ya oye professor of law eno sanso executive director Center for Democratic Development Ghana CDD Ghana wano ena cheso wo hayi sanso ena members ni bi retired justice Supreme Court wasanso ye member United Nations Appeal Tribunal wano Justice Sophia Adira, lawyer and now and former chairperson Electoral Commission Charlotte Osei, Professor of Journalism and Mass Communication Professor Kwame Kakari, senior lecturer at University of Ghana School of Law Dr. Godwin Jokoto, and expert in governance, organization and system development Yera Ibrahim Tanko Amadou, one also Eka Home, academic and executive director at Access University, Wamo Center for Leadership, Dr. Esi Ansa, and lawyer was also oil and gas consultant Dr. Rena Akumberigaya wanwaso ewa hasei mpenyifui na womo ekambom na wahye adwuma omampani mahama ede aso omonsa no omahye edi udwuma na de koso oboase no so daily graphic aka ho asem ewa anim ha na mede wo ekọ da Bokrata Ghanaian Times nefa etosom yensa na yahye ensema ewo ha ya da Bokrata kyerese wo hye basabasayo ya ekoso ewo oboase ene enkwanta no a enipa dunum na omahye wo mo enkwa nti weni oboase ne enkwanta de no se ye ka bomu a oboase no wo mo kyerese enipa beyese enkron na ahye mo nkwa wokọ enkwanta so potem wo mo so a nipa beyesi no mahye wo mo enkwa tuke ka bomu na kyerese ekwa ni mu ye pa eno na Ghanaian Times edi enchimu aba ewo ha CJ ebedi mu nkomo bebre no edi ama na yese techima so nya ne kwantempo no so yese akro kyerese police officer yese CJ baby oda no enye kura o yese ebonituo enye tuo ba ko ebonituo dodo pa ne nyina ene se akronfo ye kita tuo de bokro no ibi na wo gina ahyem awo se no ahyem no wo techima ni sunya ne kwantempo no so highway no so eho baabi eno mo kyese na akronfo itita wo mo ekobo edi sa adwuma no me ne eka se police ni no ewo sunya ne teaching hospital oje ayarehye ye fe no samo atichogbe Samoti Chugbi wano ena waye post ni a kyese na oboban sanso ena sprinter bus registration number no eye AW62 number see there 110-14 or no ena kyese na otwe na post ni no ena wode wom ekọ na wom kyese na eye dwadifobia free bupe ekọ northern region wom en wom ewomu a kyese akrofo ekoto hye wom so ekọ wi achi no wom ebubo otuma ebi eka post ni no eno eho asem ha no mo kyese nkrofo sika ne nneomo mu wiewia de na best 70,000 Ghana cedi eno ene sika wom ensa kan ye ma me Christian opoku na de to Ghanaian Times anim esepo obuteso mudu honom no na akrofo sane tuom de gu wom so a nyame na efafie but bibia edadin ewo honom Ghanaian Times de Bokrata animo eno no ma me fa nkwa Ghanaian publisher ne hye nsema aba na yewra honorable John honorable intim fojo eno ono so hye ne fa to so miensa wakeka na adwen acho mampani mahama nya atem didie ne mum no wo kyese bra no mampani mahama wo position na ekoba sa NDC mranimfo ibi
bi na MP before no aso kra no ka ho bi omo sponsor asa bill no e de call parliament no na ye rent for jo ka ho na ye rasamjo na di mu akotene gigina mu pa ne MPs ni bi e ka ho na omampani mahama nsem o ka no opposition nyina ne oba ye na wo kire say ye tumi ahye ne ye de sa eye encheche wei akoyo school ahodom ama ye ma no encheche beboa ama nkwada na tiase ye bekwa kwa wi ache ne sije se wokosia kra wonim de obeye se ye tumi ye ne sa na ye mehia bill na bill no krompo no se besa kra commerce be ye fia na nkwa say private members na beje tum na mumu no aban na nkasa na ede beba na ye rent for jo eche say omampani mahama nsem o ka che o opposition no nye no na ne waba abami woka na ebisu so say kaban now ka wose yewra Sam George yete ne kada da e wosa ensemi ho na so asa no so wa ye din e na wo hwe the Ghanaian publisher animo enonom ne fe to so mi no so e ka sa mampani na nado dan kwa kufuado e say wose I did my best for Ghana na che said there was so ye ne famu de bia no oye edema oman Ghana eno na wo che se dache na oman no ebehunu adwuma waye kanema mpani o se dache oman no behunu adwuma waye ediama na nabasobo no so no eni chebi na beba pa ono so ni gidia owo enonom sige da bokata hodro nsem no de mabobo so ne no a na ade ahim ewo mu a pacho anopa me call live to ko TikTok aye ahwenie TV why okay then live. Oh, me papers na say you be an ben radio, you be an ben Facebook intino. Me na me ho. Ti o share ya me da se join ni. Ya me Adom 106.3 ye beto